Nasera tukoro na ingare nikite president lo Uganda Yoweri Kaguta Museveni okotere adukuno e banka lo Akoriok National Farmers Bank kwa pejari o manifesto lo NRM karlu kumniara kaisara ndope kai kumniara kaisara lukanyape aoriande na ngesi aramitere Akoriok lo district na lo kide kanyako ikide na Uganda ido jaiki na ya pesini lo nasi Serere apa shops ingare nikite Dr. Dennis Olupoto lo raya rucho kinton lo nasi ko Serere idoda orai bobo emane manan lo arino no kide kanyako ikide na so dit epidemiologic ngalu ai shi show sta jem ne pole dukura dal kesi angadis arabe bank le rai lo keje la Akoriok oso na yare kini e pota ko kero je kini toma agwela na Aibumakin arabo ne bakare group market o pedo to kes kule pe kali muniti isine lu egwela dal kesi boro o ma bo ne bala boya nga ilukumini kan o ya nga ilukumina kasaka nya kiteng so orai de so mai le na kitkesi da adukulu alimu le tai lo imeda ikina Akoriok titere gese perago liche boro salte ba meda o kaleke ageu ni geu na isana kini yang ikapaki ne pol teni lolo ironi sana kilitunga da tutunga misikin no eporo kapika manaran kida program la pugan da misikin eponelo edumnata kese bank ada utu kesa lomar ay tagiara geu pale kese bank da geu nara i families eda utais fa mamni companies ada utais fa adumne kese bank Inerto Akoriok koda iki otoma lua jasi toma itu tuoro na imori arte judufre olenga lo sili paulo agoma la lomonto kotido kabeti emedu jaile muso kaw noy mere motida na ara le muso tele mi baxi lo le mi jasa kwat no kinga le mi pata nyaga so bunye do kwani ja Uganda adukuni eke baka bon lo akekoro isna womite be ebune baka lo Acorakin iswa maelo tunga lo pap kalo jas kuju kalo jas kidingida o mama koko so wanda lu alo ko tido moy e jamana talo marane da dan kali ada merenye pegal wono cham ta jamana do da yumu churu da dan atu ko kine pite wa mai nga yoto gelanaria kara gelaria ita kara gelaria kine kara gelaria kulkul da so magna to yiye nyebe ngolo lo magna yera to jemunde idio bore idio point ai we nyi bodo lo la shisha na bale sikela o ni king obi da usa la kunu lemu awe no na ichan ila kundo ni kero bakoro ilo siro kwa no na nyu no bakoro abunere ai jamama na ina pana na reja si bakoro eja si chan ijamo jo ngatibe engoda moto koti atwana konya anwa shisha na gengo aputa na kede na lolo yata sidongu parasha ai kidio koro bali pesi Kanuka TV East Patiko Dongo ko Serere district